Pozdrav svim ljubiteljima satova na kanalu Sat na ruci. Gledate novu epizodu u okviru serijala Otkrivanje kolekcije satova. Moj novi gost je Marin Hučić, publici poznatiji kao Gir. Uživajte! Marine, dobrodošao u predstavljanje kolekcije satova na kanalu Sat na ruci. Je li ovo tvoj prvi put u Beogradu ili si bio ranije? Bio sam ranije, prvenstveno hvala što si me pozvao i pozdrav tebi i tvojim gledateljima. Nema na čemu. Ovdje si s razlogom da predstavimo tvoju priču o satovima, tvoju kolekciju o satovima, ali ja volim da počnem priču od samog početka, a to je kako si zavoleo satove. I zašto baš satovi? Pa ovako, znači, to je bila 2006. 2007. godina. U nekoj mojoj okolini su ljudi koji su imali kao više novaca, imali neki, ajmo reći, taj neki status. Većinom sam viđao da nose Breitling satove. Jer, kažem, to je bila 2006. 2007. godina, nije još bilo sve oko Rolexa i Hype-a gdje sad je drugačije, ne? I uvijek sam imao tu neku simpatiju radi toga, jer naravno, kad je to vrijeme bilo, nisam imao novaca da si što je priuštim tog tipa, ne? Tako da prvi sat, u principu, koji mi je zapeo za oko je bio Breitling Chronomat. I to je bilo 2006. 2007. Znači. Koliko si tada imao godina? 17, možda, da, 17. Dobro, znači već si bio onako malo zreliji, ali ajde da se vratimo još u prošlost. Koji je tvoj prvi sat? Kako si počeo kontakt sa satovima? Je bio neki digitalni? Pa bila ona klasika, mislim koji svima, G-Shock, neki za 100 eura. Ili počne od G-Shocka ili počne od Swatcha. Tako to ide. Znači, ispunio si svoju želju, kao što vidimo i tamo kutiju i sat na tvojoj ruci. Breitling si zacrtao kada si imao 17 godina, sada nosiš Breitling. Objasni mi zašto Breitling, osim toga što ti je onako prvi ostao urezan u sećanju. Šta ima još što te veže za Breitling, jer, da se ne lažemo, za taj novac možeš kupiti i IWC, možeš kupiti neku Omegu. Naravno. Zašto se odluči baš za Breitling? Pa, znači, ko što smo rekli, prvo je taj neki sentiment iz mladosti, ali naravno on nije presudan. Uglavnom, znači, kad sam vidio sam sa 18 godina taj sat, znači Chronomat, on se dosta i mijenjao do duše. Bila mi je opcija, znači, između 3 sata, evo, tako ćemo. Dobro. Znači, Breitling Chronomat, Le Petit Prince, IWC, i Zenith Chronomaster Sport. To su mi bila neka 3 modela gdje sam se ja sad... Razmišljao šta ćeš. Da. Tako da, kroz detaljno razmišljanje, čitanje, informiranje o svemu, na kraju sam odlučio da to ipak bude Breitling. Jer kažem, uz taj sentiment, Chronomat, recimo konkretno je vrhunski sat i koji se može dobiti i za dobre novce. A reci mi, jesi probao prethodno 2 modela koje si spominjao, jer i Le Petit Prince i Chronomaster Sport su manjih dimenzija od tog B01 Chronomata koji ti imaš? Jesam, probao sam Le Petit Prince i isto je bio lijep, znači ima prelijepi taj plavi cifer. No međutim, nije mi se obraćao. Nije mi se obratio u tom smislu, više mi je to pilotski sat. Ja nisam u toj priči konkretno. Ne. Chronomaster Sport nisam nažalost imao prilike probati u Malalanu, htio sam ga probati u Malalanu u Zagrebu, no međutim oni nemaju Zenit tamo. Nije ga bilo, šteta. Da. Tako da nisam došao do toga. Ali opet da budem iskren, mislim da bi njega odbio, čisto jer imam i te Daytona vibre, a onda mi... Nije to. Da, znaš šta ti hoću reći. Jasno. Da. Onda je došlo do kupovine Chronomata B01, mogu da ga vidim. U pitanju je model sa in-house kalibrom, je tako, B01, u pitanju je chronograf. I ono što je meni posebno drago i interesantno i zašto mislim da će Breitling imati još veću budućnost, jeste in-house kalibar koji je hronometar sertifikovan. Jesi ti gledao te specifikacije kada si kupovao sat ili jednostavno su oni išli uz model koji se tebi sviđao? Pa zapravo naravno da sam išao, znači zanimalo me koji je mehanizam i o čemu se radi. Znači radi se o B01 mehanizmu koji je prvi put predstavljen 2009. godine u Chronomatu. Znači, i to je znači mehanizam koji je veoma cijenjen u zajednici satova i koji sad možemo vidjeti u novim Navi timerima od 2020. Yes. Tako da i što je meni zapravo bilo više kao minus, što su Breitling i Tudor napravili razmjenu mehanizama. Yes. Pa onda u principu
bi kao bolje bilo kupiti Black Bay Chrono za manje novce s istim mehanizmom. No međutim, nisam Tudor nešto fan. Nisi fan. Reci mi, je li bila opcija za model sa drugim ciframa ili si baš teo platiti? Iskreno, ovo mi je dobro, to mi se desilo što se tiče tog sata. Imao sam ja prije njega i Chronomat, super Chronomat. Dobro. U principu koji je isti sat, isti mehanizam, samo ima keramički, ima bezel. Da. Ali problem kod tog sata je 44 mm. Veliko. Da, to je užas, to malo je G-Shockast, kako bi ja rekao. Tako da, onda sam na kraju to zamijenio, ali htio sam i dalje Breitlinga, to mi je bilo. Da. Ovo je manje od 42 mm, 15 mm debljine, ali ono što si mi ti rekao kada smo malo prepričali jeste da ima preudobnu narukvicu. Je. I to ljudi govore, znači i svi koji su recenzirali taj sat i watch community i tako dalje, znači hvale tu narukvicu i na kraju dana ona je jako prepoznatljiva. Tako da se ne može zamijeniti. Jest, izgleda kao metak, tako se i zove bullet narukvica, jer izgleda kao da ima metak vez i zaista jeste udobna. Imao sam prilike da je nosim na ruci, mogu da kažem da jeste. Samo ako ti još mogu dodati malo povijesti. Dakle, ovaj Chronomat model, znači on je prvi put bio predstavljen 1983. On je bio rađen za Frecce Tricolori Jet Team. Znači to su... Italijansku Air Force. Tako je, da. I onda, jer su htjeli, ti piloti italijanski, htjeli su nešto da je elegantno, a opet da je robustno. Ne? Tako da, i recimo stvari kod ovih Rider Tabsa, priča je ta da su oni radili to, jer piloti kad se dižu i kad otvaraju to okno, onda udaraju satom, odnosno staklom o to i znalo se desiti da pukne. I onda su radili te tabove koji su doduše sad su rađeni više ovako da budu stilski, jer su oni prije su bili dosta veliki. Yes. Sad su estetski. I kad si spomenuo taj trikolori, oni su uradili totalni i redizajn tog modela sa trikolori grbom. Znači, da. Postoji taj model. Bacit ćemo ga ovdje da ljudi znaju o kom modelu reći. Da, znači to je bilo 1983. da bi oni 1984. uveli taj model kao u njihovoj kolekciji. To je bilo, mislim, 4 ili 5 verzija tog sata. I to je postao jako popularan sat od tada. Ne? Reci ćeš mi, da li je to jedini sat u tvojoj kolekciji i odgovorit ćeš mi na pitanje koje se često provlači kroz watch community, našu zajednicu, a to je da li jedan sat može da bude čitava kolekcija? Pa što se mene tiče može, jer ja gledam ovaj Breitling sat, konkretno ovaj Chronomat, kao sat koji je elegantan, a opet je i sportski, ne? A to je čitava poanta toga. Ne? Yes. Tako da što se mene tiče moguće je imati jedan sat. Do duše, ako bih išao na neku dresi verziju, sad pričamo o Breitlingu, pošto sam ja više Breitling fan, uzeo bi neku iz Premier linije, recimo Pistachio Dial, znači to bi bilo neki dresi watch po mojoj mjeri. Navi timera ne bi, ovoga čisto jer nisam od pilota, nisam fan ovoga. Moj prijatelj, recimo pilot, on ga cilja dosta, jer kao u pilotskoj zajednici, kao to je... Sad sam teo da kažem, pilotsku zajednicu ne diraj, znaš koji im je omiljeni sat i ništa im drugo ne pominje. To je istina, da. Kada smo kod jednog sata i može da čini celu kolekciju, da se ja malo dovežem na tu priču, jer vidim kod tog sata lep cifer, sportsku narukvicu, sportsko kućište, a opet može da bude i elegantan u nekim varijantama, a vidimo kako ide na trenerku koju ti nosiš. Ali me interesuje gde ide dalje tvoje kolekcionarstvo. Šta planiraš za sljedeći sat ili neki naredni korak ili još uvijek nisi možda razmišljao? Pa gledaj, što se tiče, uvijek se to postavlja to Rolex pitanje. Ne? Kod mene ja sam prije ovog sata i prije Super Chronomata sam posjedovao Rolex, znači 1, 2, 6, 3, 3, 3. Datejust. Tako je, da, zlato čelik, šampanj, da. Imao sam ga neko vrijeme, ali nisam ga doživio ko nešto ono što je moje, nego više ko neku investiciju. Aha. I to se u principu desilo, ne, jer je bila dobra investicija, pa je prijatelju Amigu sam ga prodao, znači on ko je ovoga. Tako da je završio, moj Rolex put je vrlo rano završio, ali tako je i trebalo biti, što se mene tiče. Ali to ne znači da je to možda posljednji Rolex ili za sad to pitanje stoji zatvoreno? Pa zatvoreno. Jer sad koliko pratim satove, koliko sam zbilja to volim i zbilja puno znam o tome za nekog ko tek ulazi u to da sad ne bude da sam stručnjak? Da. Rađe bi išao u smjeru nekih drugih satova, ima toliko zanimljivih satova i mikro brendova i svakakvih stvari. Tako da
da ne ispade da hejtam Rolex, ne daj Bože, ne, ali jednostavno toliko ima... Ne, nisi ga još uvijek pronašao i Da. drago mi što si rekao tu rečenicu da se nisi pronašao sa Rolexom i da ga i dalje posmatraš kao investiciju. Jer će doći možda neki trenutak u vremenu kada ćeš ti reći za taj sat, ovo nije investicija, ovo je ono što ja volim i tada će doći neki, da li će to biti Air King, GMT ili nešto treće, to ne znam. Da, mislim, to je stvari ko sa odjećom, znači ono, ako nosiš određenu odjeću gdje se ti dobro osjećaš i ti to izneseš, ljudi će to primijetiti i ti ćeš to iznesti kako treba, ne. Tako da, Breitling je za mene muški sat, ja ne volim malene satove, volim muški satove, takav mi je život, tako, uvijek sam aktivan i to odgovara mom karakteru. Sat mora da isprati to. Tako je. I reci mi, koji je Grail Watch? Šta je nešto što je možda u ovom trenutku nedostižno, ali će biti dostižno u budućnosti, jer baviš se poslom kojim se baviš. Ja verujem da ćeš imati lepu budućnost u tome što radiš i verujem da ćeš dostići neke ciljeve koje si zacrtao, pa mi reci koji je Grail Watch za tebe? Iskreno nisam razmišljao u smislu da li bi ga kupio ili ne, ali recimo Vacheron, recimo Overseas. To je neki sat koji mi se obraća u nekom smislu. Ne znam ja u kojem, ali nešto mi... Ima taj sat. Da, nešto mi poručuje taj sat. Dobro, pazi, izabrao si moj omiljeni brend i moj omiljeni model od mog omiljenog brenda, tako da smo na istom putu. Eto. Hvala ti, Marine, puno na gostovanju. Nadam se da si uživao. Jedva čekam da proširiš kolekciju i da u budućnosti ovaj serijal proširimo i mi sa part 2 tvoje kolekcije. Još jednom hvala ti puno, da te dugo služi taj Breitling. Hvala ti. I da se više družimo u Beogradu. Što da ne, kako bi vi rekli. Što da ne. Ljudi, vama hvala na gledanju. Nadam se da ste uživali u Marinovoj priči i njegovom Breitlingu Chronomatu B01. Ukoliko jeste, subscribeujte se na naš YouTube kanal i vidimo se u novom videu. Ćao!